atera murabali bake no kalimba maetari bari kurugo ali karoka primary ro chali ngaratera ngasumuna naji gweta na sugumiru na chikore yango yano gali urwari te gali okuruko garo gali miregura kini hasta yo gweta pi ali karoka maseke gali confirm matare mu principal bwa maseke na bako tinge bari to gweta boneka no so gweta boneka mbaka mbulira tu yani erarama igo chibana na mujiri chingo no se ko enda ali enchere kwa ndeke sabako alia enje sabaku secondary chimate nsali ndio ali togo etobono iga asana kuruna ga someti ke sabaku asali na besana ali nsali boge mbonsali nyamalimba maite nsali yo Joshua gali sobore china mu kwansali togo tira ke tiro ke bona munango kwana megali kutira lakini kati baba tabanga ichuni bono chiparambu ya chire kabisa na kile ndombi ya kero sina nenga kiko karanga parade wote nonje na itiro bono munango kwana ai confirm chibana togo etagali kutira gali nje na eto imne ya I do confirm. All right. Igo gati bintu bitaketeko bikumuru kabisa elindo chikuri gegero kyo bo MCS godi chuni ne jipara. Tachi bara choka tubati chisemi na machi ne bintu ne binga sana muna kendeke sabaku mali. All right. Abantu bake sabaku mono nimbanje te mono isemo chara makanda mali weta. Ni nganje to abana bali na some they want to come back. Ndo sino ni WhatsApp bali ba America baba seti ke kondega na someti to konya mangani chisemi to ngakonya gali gusi yani ichuni wodi to amachi ne bintu ne binge na bantu bali gali baba le mabu na baba nyangalesi bali nyumba gali adu sympathize sana umongona nalo kurukwala ni moseti gatebanga na kumanyete kweleka somi biology na chemistry school ya Machakos. No ndi Machakos singo somi kabisa. Bado na ore Machakos boys. No ni Machakos boys ile bara yoro gali. No iko na mbona kwenda kwa lakini ndio yoro bale ko yoro. Okay. Ndi Machakos boys. Alright, ngiko somi. Yango somi maths na chemistry. Ibona ngo somi kabisa. Maths na chemistry. Nero ngo buata kabisa. Sababu ngonye buata kabisa. Emini to gonye na kemu ngokoroge ibintu iga. Amaliyo kyo kambaka bantu bakubinga njeje. Bora ngiredi kiasa leka kokoroga uyana ndote ngoja siasa. Ndali siasa ngoja. Bona I want to serve my people. Okay. Tarike mu yokana asomdele onyibolere yokanga asomela kuri chinsaka jyoka. Kwanda na nakanya magwachu taniga bintu bike. You have to change your life. Naba misibu abama macho kubako boli chikure ba matiyangi. He was a teacher matiyangi ani mwalimu menyenya gali. Akagenda ICT bintu. You have to change your life. You have to transform ibintu binge. Okay. Tarike ndeka mu ibolere okolense. We ko change uche na bantu bami demand waje wako limtu na lira bakoje kuchenjia abantu ibintu rwako disi evident na ingaga iyo. Okay, ekero kuligeri wodi echuni mwalimu linguistic wodi echuni no ibole ile no yemanyete ne yanka on a fair ground ngakyoko ya rangi na magendera akolirwe since devolution. Ese mangana maite na benga maite wana compare na devolution ese to chisiko kuligeri ngabano Machakos sei bare bimurire bikori bibekire mu changa kwenda kwa ndoko minyoka lakini tera ika standard yedinari yeri disco weta umaite I compare dalinga no onda masekali ngobera rolioka na atali nisiko ngori ndi gochimakweni mana ete gochimatu mana ali gocha nangoti ojinaro kurukuruka gochipometro goromega yebinjirama bikorolire patisi kuli boni binjire binge ebikoigoro amonta gocho tagoro memenanda gochiabo bata gore para teliweteka nabone bani atawundi kuri ali resource center baka roche makenyerere yes e bari to weta bonda I don't know the meaning yebu ategali e bari mun na wati go Joshua iga gesa bako am referring that monta kesi bine ngo ngaine ali winsali na biri to go tirimbo kakali bona ngona ngo kwa nansali ere very pathetic yembesana yekere kunyerange bitibinge bakolira baro na injini ekena so na injini nkorege ndugete gukora to yina bagesa bakumono na abeiro mono ni maete mari amakanda mono yanyoko gochaga iga no kiamire gwetani matinjire kirgo cha megali bono buyeta ni monto ngine desiko ari ona akini na kabiso botaka bole meganda tukoraro so mwari mna kuko tebanga igenteke mo you admitting abarai babeiro bakolira sibanyara bakolira digo monto okolire na inje so konje esba diga ina jengende nkole yes abana ibo kora bakote asante asante igona bo babugata magisi make lakini naye no tagiteri baga naye orete birengereri byao naye bigusuka gukibusyo muna ijuni wodi maite ko ba one time jana ko ba tamu be Oso ko gwati gocha monde yo no kuiro na njo bona kuyebanga ni mate one time ko kila se one time lakini takenga nenga ki na nje bange one time ni ka ko ne ka kano na na sa wanda baichuni wala ngakiri ngwisi yakala ko liga siga okay ekero kuligiria no mwalimu asamanga facilitation chipasa linguru guchire sabana baito ase ko de chuni timaitinga embali naye noko embali naye ko Machakos yali nuko to mugaronga kichipasa lichikuruko chipasa linguru guchire patia kere nguri enge chipasa de wosumu ngene ke to complain ye kana itu pasa tinga kumukwana lieta
umwana ya ekero ndo umwana asoma for example lena na school asoma Nairobi akosoma yes umanya wocha mpaka ose junior ward yakoro osengi school akosoma kwa makoma basari ya 2000 fair nero kuruwa mpaka Nairobi for example 1500 yes. na kwenda 1500 umwana wose machako sikosoma kwa makoma basari ya 3000 5000 tuna mokonya iyo nchipasa chikuru ewa tingora ngere buya mono abantu mari buna banyangalesi bari mai tu abena bo mwaka nara ko bera nyangalesi ari kisabako mwaka buno uri gari wheelchair akogera ne wheelchair uiko consider umuntu uneka kuri basari mwaka yongo basari ya 5000 ngotarare ya takwirigeri kwanya mwana orosene single parent lakini je mulendete uyo mulendete no muntu ndikina okore mirimo is not good to be given a basari ngajumo okora akonyo lyo to bwatikende pi kwara rili umuchi watara kwa mekuwe basari abandi bada konyoka ko muyo basari ose mwana muswati umwabo ose nanga wakete chikura nari kwa basari no eto ono ko monte basari muri rili umuntu ngaki taringa nichikura kwa ngakete manya kwa ngoko ngwenga kibongani igata kire 40000 mwe 2000 jira mokonya mwe 3000 jira mokonya mwe no 20 no abantu no 10 efesi ndangani yakabiro ochikobara ose 30000 kubwate kana nga kichibesi chikuruwe lakitoko monta karibu chiribubere nga kwa baide basari let us consider monte nidia yabwate wata ke ose 20 mwana tari kwenyara umongina agwari temborerale oyo ose garo muko nga kitoko konya abantu nabo so you have to consider when you are giving a basari muntu kyokoa na kyumuntu yakorekana state yae omwalimu tutaragenda mona bwatide kaibere tonyora mangana mayiya sinchira yo wikino gisesa tutumaye koira na gocha lakini erol yo mo MCA nerili erol yo MCA no 40 magende is a ward for example when that ward polo mozamdo ozendo what OMP no iga get 5000 iga get 5000 ya so mwana so na bo calculate yorenga ki chibesa irenga kiratu mekonya for example totebenga irenga kiratu mekonya for example totebenga county government tepuga tie budget isaine yechi pasali kiriyo kwa guchinkoro chenchisa nora chikuba gukoro kubagoko asokuru 20000 eso mubwekano echibono ganko ndanari de nidi abantu barori tangani akinago de mitodudus abantu ba bright mbali nkabali okay te hanidi ngakie e concerning akiere umwe de problem ichi basali senjo chiaba umo ngabano mwe misiageraro goko kwaderi de yo muntu ndo oyatakete uikantare rumuntu mumanye ngaki umuntu yongo genda onyenyangalezi onye mwaka uri ondima uraide burire nama ya de nidi mwanya abantu tuli onye chialinge 20 chikuisana maiko chipakana ngora abantu kwa explain chiko bakonye. All right. Asante sana mwalimu tetora beka wanega tona abo tonyora mangana maya sinchira yo wikero yise isa tutokwira goje tumako tereke nkwane ye kyagera ense ye entagani watu abona ntwanyorwa tonyora mangana maya tora negoche lini tumako kumurikira chinkwane cha sobuime ngosabu mwacho motegereri okira bwa sole nkore na tora segeke kerebosyo no mwalimu linguistic mireri no araiga ase studio semambi yabono igoto tete gukora chinkwane cha sinchira ya bene naomba usicheze mbali. Yomogusi Radio Nambeyemo Eboto Manyesi Enka Yomogusi Eboto Wasenya Inkaninka 94.1 yo 94.1 Enka Yomogusi. KISII FM emerongo kianda nenye enuguteyemo Enka Yomogusi.
Rwa chintandanye chense gosi abantu baminto donda basabe ngatogendere injiri ibunire igatogendere ko bamikabiriye neri baganta etakoenda njiko sabira umwana obugima bwakongire sana ntobwati besa nanga sababu alimu baba sakoseli abana ko chaka ase sababu obugima bwakongire tolemererania abana abakurara nyaro tatu mwabo na mama mwabo barara buliri ukuragira kuka kuri sita binyore chiparapara kiasarekire rasi mosu kumune gurwaru ikipara umanya kwa nori pikipiki ko soki aseko ko soki kuchi Kenya. Serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha bei ya mafuta haiendi juu zaidi. Baba alisema who has told you that ODM is not a party that can field a presidential candidate in 2027. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. Aya namangana maya KISII FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Murai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto nigatebere buna nige serikali yarakoromokia bukugendera gusira kigosori ao ime yense ya Kenya. Abarai ao niko bagendera gutuma magomba abo gochiase umusike musenato we county ya KISII Richard Onyonka kubwatekana no gusira ku mungina Teresia uyirengina. Naboigo nigo kubulia kwa ruru wichasaba gusigo chikogenderera kwegerera igikoro kimugusiye linde kwene kibuna obomo moraroro asegesa kukimugusiye asaya munayanda mange mambi yabono monchumo tegereri niko bonongo kwaligania lindo nyari kunyigwa senchira yobo ikranu kolengana bona twekira semesa eto ya mangana maya chinsa ni sato chiabono mambi umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya KISII FM. Ronald Mayaka abarai ao niko bagenderete gutuma magomba abo gochia somo senator we county ya KISII muske Richard Onyonka kubwatekana no gukwa kwangina umungina Teresia Nyaboke Omoke umungina Teresia nigasirete bugima bwajiri kurigoro mogoroba magayo kurwa se usukurwara sege kegetambe abuase asirete bugima bwa yasenya gitali agakani meyo mu cyo Nairobi gati y'abarayi abubatumira magomba abonga muno mu waziri umukoro b'uburendi bwa ime muske Dr. Fred Matiang'i uyotebere buna umungina Teresia nigalenge umungino bwata masikani na okoleto mukia sogo nchirelia egesaku wetera samasomo no bokora libonde abarayi bande batumira magomba abonga muno mugaba no county ya KISII muske Paul Simbarati umusenato Mochole musubati Esio Kenyuli mubunge bwensemo ya Kitutu cha South muske Anthony Kibagendi umubunge okitutu cha North muske Jafeth Nyakundi gati y'abarayi bande abange kulengana namagana kolose abisi muske momoima emirobeli yoko eni wakwaye nigirara ligwe samatukali busigo cyase aba Kenya igogenderete gotegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi. Murai wense ya Kenya muske Dr. William Ruto nigatebere buna serikali ya yanigera chikogenderera kobeke mirobelio yogosira chigosori ao elinde gokinia ebyego bya Kenya bali bakokora buyase chigosori ukwane mambia lero kurwa senyomba yobura ya state house miyo mu Nairobi chinga kiara umuyega bwoko aligania umuminyoki Sebastian Sagwe oyobeto umuminyoki mutanga niko minyoka marathon inse ye chinsa ibere. Murai wense nigateba buna serikali ya yanigo yarosirie biti bye chigosori ya sechinsemo au imense ya Kenya na nige bwato murobelio obwogo bokoroisia ebiti binde binga samatukale bosio. Murai wense nigo bigatebera na serikali nigera chekoena na chimilioni 3 gochiasa mu minyoki uranyole gold medal chimilioni 2 gochiasa uranyole silver medal ne milioni ya gochiasa uranyole medal ya bronze sama minyokando sisiko yense ya Kenya bunenchera ya muyogo sege taba minyoki ime ya Kenya. Today we come here to celebrate not a global achievement, a historic achievement of what a human being can achieve. As government, we are strengthening sports across the country, as has been said ably by Minister. To sustain this momentum, we are also scaling up investment in talent development and building world-class sporting infrastructure. We are building Talanta Center. We have renovated Mo International Sports Center, Kasarani, and now the Nyayo National Stadium, as well as other stadia across the country to meet international standards. We have also enhanced the reward framework for our athletes. Gold medal winners in athletics receive 3 million shillings, silver medalists 2 million shillings, and bronze medalists 1 million shillings.
For the Commonwealth Games, gold medal winners will from now going forward receive Kenya shillings 2.5 million, silver medalists 1.5 million, and bronze medalists 1 million shillings. Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Ukubulia kwa bene ni gukwarura gucia sabagusi kubwatia ekemira nege koro kyomugusi elinde gutwara obomo no mochoko bunege saku kyomugusi gukwana munemesa yaito ya mangana mayi mwana siasa kurase county ya KISII oyebo igoro muliki we kyombege koro kwa gusi governance watch musubatire chotundo nikatebera buna egesaku kyomugusi niko kegenderete gutwara obututukanu igoro yoyo gukwana libaga liegesaku kyomugusi kubwatekana n'abarai ao goteba buna nabu abakwaniri ibegesaku kyomugusi musubati otundo nikakemochirie kiumbe kyabaga kagekoro kwa gusi Council of Elders ekiyekora wano mugaka James Matundura ase okolento bututukanu gucia somugusi wetera kubabekera abarai ao chigutwa cyo kubabeka kwa abakwaniri ibegesaku kyomugusi. Again, there's something to observe about the Council of Elders abatubugate. Number one, turikora usengutili abale manani amangane culture. Tukara the same leaders wakabeka omweshimiwa gurukunga arati buna spokesperson. Nani bagacha, nani bakabeka matiangi spokesperson. Twarodre bakorangiria abantu bakubarangiria bana bababekiranga bababekira makoko yebirogo bono bakatokara bakarangiria don boss kakabarangiria they did twarale birundu barangiri kunyali bali they have done. So we are wondering what are they doing. We thought but we supposed to go deal down on style babekirite matiangi ebirogo. It was very unfair ngako babekira eko bi a roadside nsemo ye para nani tali so matiangi njika ketenge binte bigagi kunya kokorwa mbibugate chi program chiko gendera chi gusi amuntu manya kubekerwe coffee ona twara denga the business that they are doing is business that is monetary muntu niweze kubarangiri bora bae price libatagete they are going to do it. Niko bano musubati otunda aboliri abagusi guchikuriye chinchera cyo gukora mu nchero gucia sabarayi gusobora ibwe kyombe kikyabagaka abagusi linde kurwali bagagocia sabarayi bande sekeli atebera buna abaharayi bekyombe kyo kyabono nigo beligeretibo kabanyane natali amaganiyo yegesaku kyomugusi abagusi dago baburinga mwalo gwancha mochore Council of Elders yabangao mubeke leaders yabangao who understand the culture yomugusi and who are interested pesoko konyo mugusi kulende culture amna abande balendete uri liko ikwemba bwate aba bageremba bwate yabo the way they are abasigisi bwate the way they are doing it. We also need a respected Council of Elders kego kwana kero muntu bwate because bakora ibintu biri genuine bali ko patali ko bwate ngendo ko kunga chibesa bona baletere corruption as a Council of Elders, and we are saying we condemn that. And Abagusi should stand up and say no. Abagusi wants come up, choose a different leadership of Council of Elders. Elto analos kabusio muno mugusi. Abantu bago tokolera eke gusi keliboronge and to understand and to follow. Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Karoto gutikana nayo mwanchomo tile mokonyi bomugabana bwe county ya KISII muskela ijobebo nabo bisabande kurwa serikali ya county hiyo niko bagenderete kutalira chinsemo ao chi county ya KISII elinde kuratinchero mu rubili bwo korosya chipara ogenderete kwikiranibwa ase county kakukwana nabalikia mang'ana magia ekero atalirete nsemo bako iyo mworomu ase chinsemo chia chitago barabu musikobe boni gatebete buna murobelio bokorosya chipara imeje county ya KISII gutumeke biragitebigia ibyo serikali ya county ya Gorani gogenderete buya unenchere yemo yo gwikirania ira yo mugabana Simbarati abalireta bamenye be county ya KISII buna nabarosiri chipara chigweteka asobuororo na korobyo bosombi nonye nabo ensemo yabamenyi ibe chitago burabu nigo barokiriye mugoko bona kwiraniriye mu yamono gocheso moske simba asomurubeliyo yiwo korosya chipara chinsemo oimeje county ya KISII ikirega igasensemo ya chitago burabu asakuru kwa butibigi asebale twale ko yo morom lakini twachaga igasengenjo morom moyo no rutakere ko beke para ya genje ward no morom wende kurwararo ogendo beke magenje ward na endo konye chitago burabu keretani yabo ya ikiriyo korosya chipara
twere ngambu ya mone kya twaikire gaiga twanywe ngomora muona boro no muya no roro no muya lakini abora bato isana gwigusi what to do elinde parero siku lakini anene twale ko tia abantu ba minto ba rogongoronga mugabana Paul Simbara ti eire lialiete ngaji paranji gwenere na ara ya mwaro lili abantu bagokire bororo kera chiparanko bajire chikonya abantu baito ase bimeri byabo ase ugutara kwabo nase ukunyara kobera chinkongo awa esibara agende bari bakora ibesara bakole bari kero kende bokero bororo bwachire para yabengia abantu betonyara konyoro bugimo bororo kero bakole gasi yabo na bakora ali abagwenda tabakora sichinga kyobugima bwabo mono kotote bambuye mono abantu bamento chipanjiro asigwe nende njigwene iga mbutibigi ya kebab igo simba asiga siakolire tuamoye pongesi naende agendere munagendere tegibira igo genderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi bamenye toka Gitutu Central imeye county ya KISII nigo bagenderete guichanira agakoreke mawaso mubire bomusacha bwe myaka 44 otogetase nyumba yaye ego yogo komboa konya ochakire ego sareka korengana n'abamatebe milioni nigo batebete buno musachi yaselieta Steven Museo oromu bundi bwo kobeka chitali asichinyumba kwenye tararorekana samatuka mange kolende kubwatekana ne naro yaye yogo soa nyumba na gwesiekera ekera ruremere mona inde niga amenyete bweka tachiti kumanyikana gose mu chandonde bwensi abwate wekera buna achete gotoka gasirete bugima bwaye ase nyumba yamenyete nyagusira Steven niga gotebekana konye arualeta samatuka mange asalenge kororekana tui na nigo arueta roro kuru mwaka chiri ubere na kianda korengana buna abasani baje n'abamate bari gukwa na senkire kubwatia aberete nyumba matuka abantu batamanyiti lakini ndutuma itinga kaliga gas bana murapo ne jirani yaye bana basinye inamo nere mono chingi chiaje tekomoketa iri musu mpaka bona bati kubura ninga kinki bono yanyari kana rero chingi chikali mono iga niri musu kuchurangire manyene eproti bagenda bayigore tisha banyora mayene gakalete kigasirete Steve ne jirani yane Steve tabere amanere niga bwatu buruire bwa gokorora ale gokorora sana nabatu ali gucha nga kinyinga ali gucha uisiekera nyumba analete gucha karure gasi gakora trasho gale gucha munago swaiga osieke chabia igoro ni yainsi aswa nyumba ini tabia yana letekera. Alikuja huku mwaka wa 2009 ndiye alikuja KISII tangu akuje huko hajawahi rudi nyumbani. Tunajua ako huku, huwa tunamtembelea wakati kwa wakati, sana sana nikiwa kwa shughuli zangu za kikazi huwa ninamtembelea, lakini sikuwa najua mahali anakaa exactly kwa nyumba. Kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona kwa sababu mimi nakaa Nairobi, sikai hapa KISII. Na nilifika huku juzi nikamuulizia. Kwa sababu nikifika huku lazima nimuulizie kwa zile kazi nafanya anaifanya. Nilimuulizia nikaambiwa kuna siku kadhaa hajaonekana kwa nduka. Kwa sababu kuna ile nduka tunanunuanga vitu, nduka ni 2. Akikosa hii nduka unampata kwa hiyo nduka nyingine. Nikaenda nduka zote 2 na sikumpata. Nikaambiwa kuna masiku kadhaa bila kuonekana. Igoge ndirete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi Chideka chabutukiri ni kumenenye igoro ya chinsisato chabono mambia mwanchumo tegereri ni chabunongo kulera mangana maya senchira yobu ikira nukorengana bunatuikira SMS ya mangana maya mambia bono biamana senge chiwachora kuyategerera mya KISII FM enka yomugusi gendera gutegerera na inde tumira ne chikoba chinsanye chabono mambia elinde nkumanyia ya muna yanda manga senchira yobwenge elitaliana ni gonkoro kwa Ronald Mayaka Omwelio bwa mangana maya bunaletwa asole na KISII FM enka yomugusi Eye KISII FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo Ayano matekere de radio ya KISII FM imeye county ya KISII gose county ya Nyamira KISII FM Mugani tiko tuma matangazo ocha seredi ya KISII FM bono na bogoto nyora gwetera saba agent baito au bagoto kasitinza mu kikubwatia kinza mu kyakeroka nyoro mu agent ito imiyedo enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinza mu kyakeroka
aino momenyi bwebunge ya umachoge burabu tutarira service yeteji kutoka somu choke nyenya angene stage imeajaribu waste filling station na bari chinta mocha manga top nyoro mweche ndio KISII FM imeyeduka ya Hamas ijiri mbarabara nigitaseni kya nyimbo kya manga KISII FM enka yomugusi gendera kotegera KISII FM enyenero enka yomugusi KISII FM enka yomugusi Injiri ya Nyasaye mwanjo motegali ya bagruko abo Samaro Jazz Band genda gatanga injiri ya Nyasaye ya tukideka 19 gure chinse to chebona mambe jinzane chi Africa ya muchinka yo gusi KISII FM your number 1 gusi vernacular radio station aiga ugwasemi kwimanya na bwo kwego kimwe motegali ya zekerenjera nabonaga notole studio ga no mwalimu linguistic mirera urwase gwodili ichuni nerega bwate biagaso kabisa ko tebanga segodi ichuni nabwo atege ntata geteko koraroro na kiyoto gukwanira asema mbibona igase studio mwecho motegereri ekanondo cyebto gide kamera ngebera tinse seto chebono mambia chinsango kwanira ichirogongo rwa Afrika ya moja tinganchiri ga iga mwaliga ni mwalimu asensemo yo mwali yechinkwane cyasema mbiye karibu sana na ndo mwalimu ase chinkwane cyasema mbiye nkuriyo ritwale ngigoro ye budget ye county na across kwase made county ya KISII goto bwate jigodi sano ase ichunire ya yemo yabo godi ya kiamo kamanya masibi nto bwate susu ichuni yo tugatwara godi eliende ngakone gorogwe kiamo kama wodi na tebire kate chiri kiamo kama gesusu nyamasibi ichuni na masimba yes masimba ndio ziko nimesema na masimba bono budget ngoro sugwere chikbodi chonse pia county ya KISII chile 45
chi pasali jere chikuru ngora ne form chikurugwa abantu bagenda bakora application bamanye kwenda baligere litima singuligere bari chance gosinga kibakora agwate baye kiritiro gatumekene kyao njena de kiritiro natumekene ngao wani kana riri omuntu enidi omuntu yongo pasali ningo na hani pasali je kere bali ba qualified ni bwente alise obisio mu MCA ba beke notice go ikaba oyone nyalebe na chedu go ika wona to de nyalebe na etu pasali ni ri buyonye kwaete nyalebe onye mutu akwaete ni baba rutu kwaete for example abantu nabo omotenga abana bwa qualified chibesi chabangu kana ngora machako shali bakora chiabangu yo muntu so manyalebe na etu echi timadinge kiwo sengo korukerebo ekinege ntura ekina kindaga ni nakora kiaba transparent tuamanyanga omuntu yonko epasa tukonde buyezi gaki narokora ngo yese ko 95,000 na applicant imbalenga bali nabango tomana ne kosikia na na ngutali no muchimuli ringa ngo yonko epasa liningo keri chuni ward nenke na atale na maikumenga una moire 5,000. Alright. Kwa beli siko kwa ligere lyansa muyeji semi mono buna chigwa koreka na sikali nga kiro chekero chikombea ne na aiga gusi ga antolense semi one bantu baraba informed buya mangani chisemi onde buna bokamba gali maete enchara no eri nyingi lakini ndaga tiri kwa makira mante basomete mono ile gusi maete abantu abangi mbara manyu buese minga nikyo cha kokonyo mu gusio ito nabako nyanga bantu atama mangana CPC arentwa kwa maya konyoranga ebirasi mibekiro ICT ntobuati no ene activity buati umata bana bangu munagirite ntogosomi wikabatumie kwere simi ne laptop wono sikuru jinga tote banga ose juni word osinyali bali masaba jinyinge chinge sana chuma tutu ari kera ICT ke bwate pake computer mwana kono jo somo chikomanye megia bintu ya bono mitake tabana bagutumia mono chisemi baguwe bintu kurumi iwonto lensa ke ntore kera rebiriro chigorake na bantu mani chisembi buya ningano na bachibu batangasira ubuya bwese mingetu getakeire ngabano ngari chibaranya bana baseliwa abana imbara bali umwana ako genda skulu enda atagetomya kujia maro yosengero ko jiro se kujia umwana njira mbara ma the importance of education na nikyo cha konyo mwana buya. Right. Asante sana. Mwalimu linguistic esako banganga ngwa choro ko mo MC bwodi echuni. Karabe kango ji point 10 omumenyi bwodi echuni ara kagere ngechi njiji komo konya nga yogo jigo chakera ebintu ra chigo korambire biye binkyogo jigo kora se godi echuni yente ketangani na wati gore chisemi number 1 nile mangani chisemi ngakia bana bakosoma ne birasho na be nibeke kama yesi tikire word echuni engima twale kerasho ina masego nyenge sabakwa kile mwana make sure amba wachi computer ni be facilitate manya goche igoro yobolimi urichi bando chiri kwa magusi ngabano alibo kambo matendo batake meta bana maembe ne chi avocado ni bintu biotikali chibike bano chiri kwama nabongo wanza kulia bantu bali balitayira balimi ngasiko educate abantu about obolimi osimeka chindagiri chinge buna matunda chikabichi chikarati topeni market bana takaroka kali mojo tenje bafido chiguru gali ine chire ya mona imbaguri ze word ya chuni manye gocha mangana health chinyagitali tonga inyagitali ne beku na yamta tukwache yani etombera bosaiko ekanyagitali aka kamo ebara nero simba ko ego ikomba ko murwera la ruale inasi nero papa na embabere amaliyo ko na be kiroro ndiri ikiragabu eri yaga toto ndiri banta abale mafu abanta bange baraba male mafu bata kwenyara bani nyumba kuna na bamunyangalisi abandi bali gochaga bamusiori bantu babwato bako abane nyumba bano ngwara babundima abantu bali nteme ko basukurikira sana indata ko bali nchira ekyombengo babeka na numo kama na ndinga kikonya abantu aba na muaja abantu bali imanye gocha na abantu ine point yende abali mambante kerede abaga otumbaro abantu abaraba gotu ngakituko bakonya batali kwenyara na batali kwenyara weka bali siku abana na iruyi bali na bamanya sita mbagwati abantu bako bali abangi na bamanya misa kucharike saba kumbali bali nyumba bono abantu na lolo mole mavu na ndo rombo gotu ngakituko konya abantu aba tumburu word ya ichuni abana abantu chikulire litangani it's another point mwanda wa kulire gabo imanye goche gento kende imanye gocha abantu bali bali tayire they are very resourceful bali bakwaldenga fisheries chinsuba kwa bintu nibi azina rali swampi kare ngotara gai ose chuni word ga na goche saba kuro che mali anyoka na bongo ananyi uri chidamu gali ndiya manta agricultural officers bali bali siko mba engage oro tumechindani chiri tubeke na youth cho ezwe emosi 300 abantu toro chindani chiri chikonya abantu chikonya suits imanye gocha abantu bapota na bara bangi bichana no bale mali
to reduce amangana drugs babeke no ne kiombe kiabo badenge ekiombo nyankero kiabo ne kiamo kama rosi ekiombe tuemba we kiombe tu educate abantu tu yori chairman chiabo ni secretary tari ngako nyala jibeza mami ya misini umyo kamaru tu abeka nye bibiye ko bangera ini echiabo tuko ne chiamo basu nyo ko simi 3 mono chi ekiombe waga jemi kwa iroro tumai wo chabangi na ba pare single parents abaka babasirete batai kwenyara bakito konya bangi na ba wata bananga have to check abangi na buraka engombe ngo bakura babekira yemem chingoko kwa bekira umuntu waki kumwembawa tajo ko lintu kirekebe imewe chibintu bino na amaru ngi amaru yako engeru sebinyoro gweta abantu bakobera para gali abako sibichigali chika wash na ro cheme gali I can make ikumbi na ri water supply go chigali abana baro nyaga chemba no ne chipambu bere mabenga every day no ngo singi ya tam mwabagana emi mwa wori sukari mwagenda nyumba ikini ya tochikoliriri imayo chana machi tari isima yo ko chikolema ngane bisimo chikolemera abantu ngabana machako sitobeka chitangi machi tai kubara machako zigali kilo muchi a make sure no wata machi tangi to harvest ya machali amachi mbleko tu sina mange after 3 days amachi apolire ngakitogo kora tobekali imayo chakeroka yitu sewage system no bochabu boli gali keroka uli bona machali keroka gali gakumyokana water road no bakali wesi matali ya nyoka ubochabu bwensipi boyiko bwacha matema obwinde bya chanda abantu baitu ba chuni ward bona macho sokoda njire ko timbo kujika water supply ubochabu no bomuile mali imbura ke gotu chikubichi no chema kumyaka ro chalalia chema ko yana bakaro chenyi chachi kusali imanye ko jana bana abalisiko ndubate tifeti ndubate school ito resource center abana bali balisiko I can empower those kids mbadenga yana driving 6 months mbarusi parali ngwakanire macho nalinero muntu kusona chianga ubu akachinga vano tatu muntu plumbing chikachi chiro wiring ngenda tukwana principal kali ya resource center nimbo ata bana 30 you have reduced amangana pofa tani ngochiko bachi beso osera bana chibara uno bochi matiangi akani tu amanyiro ubochi kono osera bantu chibese ngarubira para ngokonye dina mokonye mboro kimukuwatesu oragire nira mana bali basome 6 months wiring neta ke school na arian precious muntu kabori plumbing electricity nero usona chianga na CPC yachire teira ringinero tokole saruni njiro twegeria bana aba we reduce this poverty in the ward taringa na macho kwa chikolema ne chipara choko open yaya imagocha ni tuketi abantu no ani mete kyoko simeka tari melingambo yoka simeka mapera simeka maembe so that by the birangwati kwanyara kuoniri byakokonyire taringa mulingambo ko simeka wocha mulingambo toringa kitoja kwanya bantu baitu to start the points mbwate in mind sija kwanya bantu baminto ila bantu bali tayete bali isiko babwata roto education na fisheries babwate bala alimia bantu chindani gali bakonya abantu baitu tali muntu akara tayite nga tutusinga gali west no ntabu egetugeria bwate gato konya mwalimu linguistic na wakorora kanabuya uno muntu ko murai korora kanabuya sana nekini kyao nekyuburai bona mangana yo gukwana barayi bande bonse bali bagocha gocha bali bayakwana bo bate bangi bintu tokuchi gukora nebi batereka buri chiristi cyabo chi point yaba abana inchi bategerera babuka mambi bagana babakira chikura lakini kero babikiru chi azikero babikiru abisi na kiyeko rukurira chipara nganjira rosi wigera mbara rosi na bubatakire korosi lakini yayiboro utakete kuocha kwatabira ngorosi guchi ngakyumwa na inchi akokora kwege no mwalimu linguistic nga amangana yo goteba nekene ikigera na barabu na baba goteba yenta babutikyura abe gusinga ki ngakyura chigwikira ni amangana aya very good ama eteti ngoti abana inchi baminto ento yasali abantu baminto no goseru mbara take time ngabona ndi machako sibona iga mwemisi ga cholire mugabana ga cholire goseru tukuimira limati yangi achagali tokona manto kwekosa ntura amanyanga kitochora bara ibaitu tuikaranse onye ndiye konyale kan twachora baka bali chuni ward bali abakoro bali bamanyita abantu ubugambi ngangi bamaseka bababuli bakoli ubugambi obo bali baruro pata ibyo muntu nga tuchi kochora muntu kitokochora bamuligiriri tari ochora muntu le nenchara ngakyo atume ese ekorenteri nyama nayo kere nenchara ikulira njira kole ekole tumo muntu igotira orode ngaki akokora like now we have to follow tracking record na sometia mabuku mbaki siniona hiyo I'm the first person skule kulikwenga seti 96 unotuli Robinson na kimo kerteka genda igoro record tu atieto let us for tracking record no muntu ki
ngakitoko choro borai one problem yabantu bathi bakwana nangokwana tikuba lusimakoso ikubwathi ngakyibuile bwathi tracking record ke sabakuna somya abantu kali liya makanda kyamile ka bamanyete baka bamasanya baba oyo bamanyete ali weta noita wetali iwe ntukere problem ngakitoko chora abantu barai you pick anybody because of money umuntu kwembarasi mushiba linguistic watabiro yaki tiago tuma muntu lenchara ngakyumile tigo bono umuntu takire ko choro umuntu bwate nibo taliye nibo imineti abantu bajata umwana one ntakana tomo echikura umwana utari kwenyara tomo echikura kwama yakumubeka gali goikara igutama etu chandete umuntu kaji nechibese nene mogochora mwati umuntu or the right person ngora abantu bako serve chibese ganga umuntu agwelibo ndato chako elibwelibo ochikoro chibese nibi yasara bigokoro lakitwa kuikaranza una bakamba ibisa kubindi chokire no wana kuchibogere mateka people don't complain that way into abagusi una tokusukaika ogosero bukamba gosero tikoyo muraina ase kwitandonsi igokwereza abantu ngyuchikokora and bakurikiri bakuwatch bamanya okay strategy ya oneli yogosoa ase county assembly ya KISII no MC bodi echuni njiro mwali mulakora ibintu bingi mwata bali oskuli abantu abanga abarayi abanga bali matyangu mwali mukabeire moino mwali mukabeire noyo badia abali mukabeire joeli onyanja nabali bakabeire njibone strategy insekoso mali KISII county zingo chikobana chikoba induced ngosikabayiga nabongo teno manda ngaki onyene gabana bonya ba MC baito bakonji county chito nechiward chito yani we can't waro musimamo ntenda abantu bali abange bako na mali account baba la sikudi ne gabana obati tokoreke mungi mbichi tokoreke neke tenene moto chikore bitu atabu yanti kokora let me focus onyengo genda focus ichunu ward onye bakongo tutamla barakwe people watch njirandi ruban mondo regeti hata wisi kwata benga tutamte yechuni teyo njirana kora tikano nyambono njina chiko yetuara tinto onye njina chiko yetuara yona kina iko kukanje nchi system bono yasita abato so meti ngutana mauga kasi mekiro to so nanda bali bashinge kumbwa it's not about the time tamando bali tayirenga they have no difference munda kutacho kuba frustrated yanda dengole askinde kichana konya abantu baito bona li gali woka ntu maybe inte account miranda ichuni what jedi mati kwa bali nani sikungu tu maybe into oli limele likoleka te kokoleka ngajuma waya linyeta bwati ama kuleta bwati ngabona kolero lya dudu zikakiri met ngambile lyoli tayire ngabona kando bodi bwa MC ichuni ngoki karaso kuba usebe ngwokere tiriwoka kamata ali yarima tibana tabona kare ngwoko mu ntu kumebi ntu kurugari kabisa ekali kunye sukuma kabisa gwoka lyoka muri kunye sukuma kurumaya obongo kubule fresh okorora buya ndiko bekibirore muntu na mwata bantu mande kari kwa tina bakoliga echeki olika ni once okokolekani 20 million gali gete bintebi ngaho bona lyokumuri kibito na account kole mali okotebino onye simbarati ole na nge account megali kose mugaba no ndiyo sikuchikosoa ngurusi anga na tenemese kunata mpaka mutulwe ke bwato ngiri chuni ward ali amagorokonga ali amatokonga ngakinya meko nyenyu kindo amanyinga si yarukire tokonya abantu beto ichuni igogo tegete kogende county assembly kubwate kerengere likyumu ichuni kabisa tali muntu rushiko ndinga chiko kwari chiko bintu binde ngakiwo so ko ndo chokora bintu byao ya ndi mbona ko menya ichuni gani ngo bana abantu baitange wade umwana yasita no ale kaika na ikaransa ga ngo chari meneki dikira bana bagenda akali mwana ru ruwari tekesa bakugali nga I took my car kamwina paka nyakitali nande na mwagezi baza matembo leo garo mu engineer tigaba kesi mbante ibona ngaki kungainere liole ina ari kosiyeki mabuko ina ari kosiyeki mabuko nje kosiyeki chuni ward let them go to mabuko secondary na gesa bako they will come with record so we have to follow tracking record aya kusiba ono ngento kigandira to mwalimu no kuna kuligire kiro mondo ngali kya kulina kuru junior ali kuchibosongo awo kuchira private kosongo takete kulire basi burunge ngali kyo takete kuchira kujeza assembly takete kubulinga nkyama kyo takete kosoaye nje ande chupite smart yangi na kingoja
ana de matiang tai konga ticket direct etoko enda bono murongo ka ngombu support yo lioro ayo ko ticket murongo tinta ke tiange ticket direct na ringo mayenga bantu bajuni mbanta ke mbaba se ko ngaina oyo tagete ticket ya Jubilee na matiangi mbinta ateba ikichauli emoko na nomination anyo muri batano yes ikira ataba bantu banki bibisire Jubilee emekora ngabona nje Jubilee oja Jubilee togende ke tichuni ward turobere onye ichuni onye nkero kali turobere onye ngesa bako turobere ngaro maine oranyora nga kwaburu ase nomination zinga kira kore go wanchira nawo goseka nando gwake ruti ngao ndithingwa karuti ngao I support you liro togende mutu urabitani kutwale ndamu koko ni wako mubire ke dia sana na mandiu tayo rasi mugwe nabona bugwe penalty na ndeke ngwa ndeke tindiko ngatanga kubungochi ngubuangochi wanu kantu umebintu ngwazi ngutu mande bintu kuna liko minyo iga engwe kobusi ngokorera tingu wewe chimaya ono mwalimu linguistic wa Juma Tegera live studio bwatekerenga giye ko mo msiase kwodi echuni tabirega bwate chisami chisaine naende otabirenga girubere tibu yakima koine kingangu tumekali strategy nya naende re unique okonya abantu baichuni mwenga no tategera tabia sana yo mumenyi bwodi echuni ntokonyorera de kaibere sato iga onye biro bigo tuminyoki sana ahiga gusi noroje siasa bunere togonyara kuiba Juma Tegera goja siasa naro kumburinga karaburia ngo mwalimu ikiagerera nari unique yake usianto wa the kingpin ni spokesperson kingpin ningo bona sto ikire matiang na the kingpin yo abaguzi kabisa spokesperson ne spokesperson nabona abeke no mumaima unyonga ngora atura ale gali mwana ngora atura ale sana ali bwarane ena nasiri tingina to moengora ngo mwana moira ngora sana unyonga nabongo taka bantu nabala kutume bintu akukura nabongo atu akura na uno unyonga yoto mugabana ngote bane spokesperson yomusi olio ato mwana mugabana bagote mugabana simbarati ya ni bilanga biana na rukiro mutabwa te biya yani nero gote bana bagote go tayari gote tu gote spokesperson yoro mugabana nje nari riko bwana kana kwa bira yoro kerengera kiai kwa boli ngoro cho ranyo shu namba 9 bona ai kwara nga no nje ngo kwana gira ya na taboli kerengo tangasa ali nero spokesperson ya uliko ranye kiri ali bintu ndoje ngokurale okay ngora ku nje ese obiranga libyana okay asante sana bono ekere body echuniga ndere nchinga bine yo watabiri mno chikweroberia asenga njuto tabwati biro bisaine kuligereria se ebunge yanyali bali masaba ebunge yanyali bali masaba chigwadi bwatani sano chigwadi bwatani sano ase chigwadi gisano nimanyete kwara tali yanyali bali masaba ijuni nambere ngera samagana development ijuni nje kare kuligereria weta nabere namba 3 egwadi kietangene kolengana mno kuligereria na masimba ngora nejete masimba nejete nejete buya keiga nejete buya ngora etanda aliga ibara bingura ngure buya lakini no bibirangere bya nengorora okay all right iko ichune otakoto ko yerusi namba 3 enda ko namba 3 nabondo ngo yerusi namba na intrubani yake iga inera mama uniane okay ngokora mangana garbage ubinere kugotira kurugwata supply gutira era alikero ko gukorio etumbira haria nene nakote bona yari gutukana mo mse kweko beke ubiria ubiri wikatuka nenga yekuru yagenda asaba babwate chama buko ngazi babwate ese dambi nyekoru torenga yekuru sugari uruchibona ubiri matekera macha achiro bochabo no bakwana maji baji kunywa maji ichunu woti roche mata ali kenyere roche aminyoka ndali yanyoka mate ngabano enda bantu bono roche bagwesi barusichi anga bagwesi bya macha ali abwate chemicals chi acid no bochabo le megali nona bantu bakoni kero kama egali ase bakoni ligase to yogweta bone ndu kichanda bantu kero no batanga kinga ngakero kanga yire nyamira osikuli chuni wodi muina abantu abange na bakoni ibintu kurwa etaxe makona nyamira muino okay Mheshimiwa Linguistic ngakiura gaya no muchando yokero ka bono ngakiura yokora ye kyagara ndumo bagamba manyeti asere nengusana no yoka bono ntumaiti mangara nako genda ngakia yura jingukule menyogire lyonse ngoja kulia baga balia bakuru balingo genda bona bamaseka bali bachagete kale keroka bati zona ukwana kwana nga keroka etete gaiga ina maiti ngakalera munero yabakanite kuchia anyali bali nali kuchi muino bogetutu boni wa danga mubago eteiro kuruma gagali ankwanya ngabantu bakeroka muina na bago chugumono chibasia makwana nyamira muino igo ntoikaranse ka tu ajiro tuliyo tuyo chokotokonya pinte imbiri machakozi chikaunti chinde
Edieta bo sali ono to jara nga kero ka gira sikete eso montole chuwororo akane taxi yakucho talinga chukuru nyali bati basi chikana mwino boke tutu chibasi chichega nyali bali maadi juni ward chikoye ward yetu. Okay. Asante sana. Iga gusi igwangu kora toko jigenda gajeto chialire sana. Aiga gusi siasa nega nderete. Ngakiro che gusia kigarantu bwa tematiangi. Buni presidential candidate. Igale kama ya Jubilee. Na ende gale deputy party leader. Matiangi na chuko change kende gusia iga politically. Matiangi sana sana leader. Na chuko change usima. Anene mono. Abwate mpakitia nene mono. Ara change mono ere ni ebintu ngande turaki record ya Matiangi una arenge. Ngorje education na mangana security na akorete goje bitawo agokora. Okay. Ori ga go change no abakambe bandinga Matiangi ere no jenisi. Nere batagete ne bamba mutagete. Yani ngora metinga ki asa mangana yo gochora barayi kurwa iga gusi. Matiangi na chikogeranga muntu gitacho runga kero kenda singinjale nsema yaye. Use na bombara chikuburukania mara UDA ODM Jubilee upa ngechenga bino igosema abantu bachiko kwa kirujukura singinchi ya Matiangi sana manya kulisiku ya Matiangi aye roll out manya roll out kuchakira bono ngiye bangaye Matiangi ne wevu ere ngombo ange chintuka ne king to kubwati korumageka manya ngo jikoba ko chinisiku bintu bito munabagere babwatu ODM yabo abantu babwate uda yabo wanda uchisikisi udanale kukwanu ikaniri kukwanu ikonye tutise Matiangi ayabona go route go route yona kwa tabintu ino ujigaika kwa tabani bo maene oliye resto na tutagete na intu ya tokurwa no mugusyo ito kabisa oirulibaga esenkima bisinja jaga kubwata chikura ga igana logisa saisi kwa ene kibantu babwata chikura bana bosembos abantu kuna kubwata bale ngono bategero kali ngababwate ngati ngono kubwata bale gocha baina nata face na bati babwata ibanda abana ngono kubwata bale ibanda kubwata bale chikura ngono bateni ngaki kura yao na ile kadi yao juwakire kura ndi mubosa nga kioro jase bunge nyali bali masaba ekigera no bwate kirenga gyo chikobo mu MC bunge nyali bali masaba nga kioro cheke magenderera nyali bali masaba mbate mbakolete sibakolire tinya kubagije abana inji baragisi bate ngaibikire umati tunguruzi mutu magosa kira nyali bali okurwa nyali bali ngo masaba mbate matemete bakolete gazi mbako yani bale nyali bali mbujere lakini tere ikina kiwange kitakire meeting expectation ito kutumia CPC to the meeting and exceeding bareke exceeding one to the meeting expectation baikiro one bareke exceeding one bare meeting expectation kero kero bru bari mwaye kwa very square yagusi na kero je chances chumuske Dr. Fred Matiangi ujigo chorwa na semile kwa mirelia serikali kusi United Opposition uchikururuke bendera na kire rais yangana Matiangi naligireti sana umaite na kera bukamba to ko karansa ali weta weta ebante papi meno cheka cha unale gali oyonde nale wa marumbale wo chagali Matiangi mbamu anje tese bikorbi ya gokora okay bone papi mene bararanga ngaki wevu yako genda bana aligiri bintu na papi mete but chance jinjiri goro yoko wigoro geri ne ruranya geri ruto ligere ligadiga shawa na bete impeached kinaki yenge gendera tasikambiro nonya turiko kwane gento kira sikambiro what if arusiri kwa Momonchonga okuimbi
kumotenenia. Egere igura tendia mangina buka kana sae kerto mudekere moronga bullo irobo musio bwa pegete. Okay. Na ngo tuatendi mate busane tangereria na ya eresa mangana yo agenda musio kata kone asitore maretega iga karibu sana mabori kanabo ko na kubata chini. Asante sana. Hilo ni swali la kwanza. Ekayo mugusi hello. No wasoira ngoyo. Iko kitu Kansora Elijah Mutua Kayo yonga yagenda kuchia. Alo. Nande. Ngoyo. Ndio. Dometo mwalimu maeta buna lisapiki. Sina tarate giraundi ngo manebu na junior. Agosiga ngumbu aboto ngumbu tarate oro. Ngakimo ngakyo koleto abanyuwete mbiyako banga mangana ayu. Aye. Korende to sana mukamo moro taramoro. Iwa. Ngakyo koleto komera lisapiki to maetu no mwalimu aro. Ntemu manyeta buna lisapiki. Ngakyo to maetu no mwalimu maetu buna lisapiki. Okay, asante. All right, asante. Uyagote banga kakuma yetu na lishabiki. Nobo shabiki na bintu bigo chakira. Okay. Paris Elijah kurudia makanda. Gaboli nga yega ali no igole ko bangino maite no negero kwa irire kutaka bale barago kwa ngaki mheshimiwa ngaki. Ndiande bere egali anu meriskali ebirore bigoire. Ano egero kwa irire mirimo. Njina na usika gali anu birore kunakanye. Emmere mekero bako iro mwalimu. Ingingo siekera. Umuntu usieko ma ingingo siekere gali ebirore. Abantu banga ire mirimo. Yena ajite ngapura ingingo siekere gali. Ingo nye igorande licha. Na igo ira kabisa ebo nye igo ira etiti ngorusi pi. Etiti ngorusi. Chipara no rosi ali ichuni kanza ali. Chinta kete priority mune yo licha ebo mutua. Njiri go ete kapara mune yakanyira to go etabono iga. Ne ya kono chiali dia gesaba ku secondary mbake simi. Uli se belisi akakuru. Teri go ete ka tasi priority ekonya abantu bite baruwari to bago etera. Okay. Asante sana. Tuchukue simu nyingine hapa. Enkayo Mugusi hello. Na hoga soira. Abincha. Iko garuete bo tubasaba mambo godi. Bona je mireri utako mondetra goja na nkole miremera ngakinyugweta baso ki point ingia. Bona nare goja iga. Yes. Nenya arekane erinde egera umukansoro umwao chenji gwa gujande ga no chobe menye magomba. Abincha. Abincha wewe. Halo. Sigino Filipo hotel kurukera. Karibu sana mongwana. Ayo mwana nyasita. No ndeka kabisa. Eliete mate ndeke tangane nala ikuna nala ukuani nanya ukuana na ayo na akuanire. Mbiyamo no karibu. Yana Sigino Filipo hotel kurukera. Atinje na mugoli ikiaga seke mbona gyachake tumuliko sokiara mulira mutukande urachutige ekende kiko se mbona kuchukubita kaboni ngamuna kirega. Na liso nda tanga. All right, asante. Nkate na bokumuralia ya maseyemo. Mbono chake to siniki gaseke kuru kwa rengerere tinga nota kiteko gamba ali chuni. Talibona asobo gambi. Garange University Nairobi. I was a student council. Internal affairs. All right. Na konyeta abantu abange striking jabe to no ndimo. Igo talibona na cha kubura mboli no ese ito. Bakanya kuni banga batuli bogambi mboro. Igo nande nabo ketemboli 2017 lili. Ngara ranga denda mache tikana rasuka ke na latika baka ke barasuka mutu. Ngarenga liberere ligoro. Bachiko betegete roje ngara base kolimera. Tikana na somia ka bantu mbantagete. Okay. Igo talibona kiaga songero igo ngabo bogambi mbole amanyi ngane imi. All right. Santa KISII FM hello. Atinje tikamba tamba tamba yabale. Biamono. Omwalimu. Biande. Ano ngongore. Ngongete. Lakini agenda kakina nyoreka
ko mungai mungai omanye tengura bwatindo mwalimu yile tana ndabona kuna kutana ranta bande njiragete titanga nyokene kimoni yesi mutata ndio korunyaramba iga njina bonta le toba tabanga njirako kana bara nyare tigara beke kwasa matakarabu atako buri kwase manikani bujaga atimbi yamono niba kyomo ndoko kutana na yamono na ukirana kukwata matuka mange yamono. Asante sana kimoni ngesikivu jamaa, tuchukue nyingine hapa. KISII FM, hello. Hello my dear brother. Yes sir. Nyabuti Mwamba. Nyabuti Mwamba na shukuru tomo kitu masabe nepa ya junior bwa sema karoka. Karibu sana Nyabuti Mwamba. Ndio ko mwalimu is my brother, is my friend. Nari mwabere nere for long ni manyete. Ndio ko mwegeri siasa niko card for the last 42 years. Uko kadi? For the last 42 years niko 40. Ono naka ko mubodi swali ngoro. Mwate kuchiantu abade bya magete bigasira. Ndio. Upangia atageko kujoma kamati yangu. Ndiko kwane kabuja bana uchubiri yajire ye alengo ya etimu egweri mu yaye gaeta nandi bana yaje upi yaje kore tu upi na mati yangu. Ndio. Ba minyo kaniri ko jo mo muri rubuna jibinere bugoje kadi ana 42 years with my guy. Barage za no minisi ni yate baru bere ruba tete ko mare miki siasa politika rijara njini mate ko jine sana. Bati ba minyo kanyo mate bange baru jina ari no mo ko ko ne webu no ere na bandi bagenda bakaba ba bare jira se asi ko ko jira so bare regite. Abane nda kyanyo no minisi ya mwagereze. Ngekere kyara tuwale ko bwabiki ko sebajire ko sera abantu bibitini. Ayo mamanya ko nyewe na nyewe njeregete. Nyakia babono tita kyera toka toko yo amonye abali batanyore ticket. Nyakyara akore. Namba ibere. Eteleke ro kenya sa ko musiri nyo kenyori. Na ro sie panel ya bagaka na basa na bangire bako tibara mwadi ba isi ga sie kore kana kyara ko nyasa ngo ko te nyasa yo le ko sa nyore de ndeke ke word. Asante Nyabuti Mwamba. Mwirane litokole jideka tubwate isato choka. Nyabuti obuli byanga nindo sia bagaka. Chero bomugako irobo gambia tetunga dia bagaka bako gambire akanga kali bichana boka mwakiranzi. Ina kuana nga nintwale a committee ebwata abantu bonsi. Okay. Abatali kuenyara abagaka bali bali tayine babwati semi bankonye. Naenda obuli nga ngogenda nomination nga kirunzi nga kingokora. Umatekera ko genda kubwate nkabi Nyabuti ndako tebi manyanga ino mubuyole tikakogenda nga you are a loser genda ino mubuyole ndio genda mubuyole kali wachakire se genda mutu tikakutanga ni birengeri bire negative naboko bweseki nambye bangete nyasaye naro nero kuchora mugambi. Alright. Asante sana ndo chega igebiro byitu byalire kideka tubwate ni bire choka nkiko tabyo mumanyi bugode ichuni njabana tamanyi bugode ichuni na so iregeti bali batamanyiti na bantu bakatenga linguistic enitera ndire kebandi nyemu ya linguistic mireli omwana onyasita mama liyo lakini linguistic mireli osiri aina marietane omwana onyasita nyasita mbaba bali bale kunjigele kimbwa ko kina na mbono no ali igante nga soka baka baitu abo yaro keroka ali banti soka bamutwa kenda bagwakirito kenda abantu baichuni endo ndabatebi my word choro burai na masikani tali ngango chanje ko sera yo chakonchora andete yumuntu mapema na abantu bali chikanisa abarandi n'abasasiroti tikagusabira kiro muntu mote ya tureizanira akachuchu akatoresha noko nyenywa lakini tikatugusabire ukine bwanga nakoriki uche konyenywa ayo weisaneire okonyenywa tali ukagocha mwatuka mioyo obaesa taka mwatuka mioyo obaesa taka bone bintu bija byaburukani umuntu kabe straight forward abarayi bagaka bali chuni word na bondo bwensi tenena tenga linguistic tureizanira aye weisaneire aye tema aye tigerabu abantu bwati chikura ngotendo mo mtu abanya seti bamutwa bantu bakeroka babugaro bali bantegerete mashabiki onspi bali bantegerete I need your support. Alright. Adudu singu akangambu yamono so kongara enga yomugusi na agokire ande tebo moelio na ande ndangeli ankomenya banakombolia maswali yale. God bless you biamono. Asante. Ande retiete kine buya ande anta banki bako yetegerera. Alright. Nani beke genda Nairobi ebe online tuanya tegerera itu toigubuya kapisa. Asante sana. Biamono abantu ba ichuni bonsi. Asante sana ino mwalimu linguistic mirelera tulengeka kora chinkwana munera semambie ngo kirabona otokora mu Mominchori mimwa cyo motegereri wekenga kiende inchenkoro kwa du munyakero kwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier ngo charaleta mangana mayesinchira yo wenge chinsenya lafu tutakuwa tunamaliza tumeradi kulia Ankyo Friday yo ligoro igakoro kwa Nyasai. Bye bye, see you tomorrow.